Tribunal Constitucional Wasi iskay chunka pichqawata llamkasqanta yuyarispam umalliq magistrada Marianela Ledesma Narváez diplomata huykusqa artesano huancaíno Sixto Celestino Seguildo Regaray runaman anchata riqsiykusqa mate burilado nisqata ruwaptin wiñaypaq kananpaq. Tayta Sixto pintaq artista llaqtapa kawsayninta llimpin chaynallataq watukuqkunapaq qillqanan maytupi qillqaykusqa anchatam riqsikuni Sixto Seguildo Regarayta mate burilado nisqanchik llimpisqanmanta kaywanmi suyunchikta riqsichichkan nispan qillqaykusqa. Kay pachapim Sixto Seguil artesano runa waranja isqun pachak suqta chunka watamantaraq niykamusqa yachayninqa tayta mamanmantaraqsi hamuq chaysi herenciata ayllunpi saqinku artesano sumaq maki kanapaqa kuyanas kasukuna hinallataq chaninchana hipa watakunapi ruwaqkunata inganchikunata hina rumikunawan hispichisqankurayku hinallataq leyninkunata ama suwa ama killa hinallataq ama llulla.